numvise Imana yabishuye irambwira ngo hanze hari abantu benshi bagize gute bafite ibibazo bigize gute biremereye kandi bikomeye, abafite uburwayi, abafite ibindi bibazo byinshi bitandukanye, ariko Imana uyu mwanya ishaka kugira ngo ibakize ibyo bibazo bikomeye, kandi Imana igira icyo yakora mu izina rya Yesu. Amina. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye kumva ni ijambo rigize gute, ni ijambo rikomeye, ni ijambo turasanga mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ibice 11 ku murongo wa 25. Turamuka hakurya ku wa 35. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu azura Lazaro. Umutwe w'iki? Umutwe w'amagambo. Yego. Ngo Yesu agira gute azura Lazaro. Lazaro muzi ibyamubayeho nuko byagenze, ariko Imana agize gutera muzuye mu gihe abantu benshi bagize gute bari bumvaga yuko ubwo bugwayi ari bwo kumuhitana cyane, ariko Imana ari kugitwara kugira ngo imwigishe. Yego. Yigishe n'abandi bazi igikorwa cy'ubugwayi yagize gute yahuye naco. Imana ishimwe cyane. Reka rero dusome ku murongo wa 25 bavuga ngo twasomye umutwe w'amagambo avuga ngo Yesu azura Lazaro. 25 haravuga ngo Yesu aramubwira ati ninje kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? 35 haravuga ngo Yesu ararira, abayuda baravuga bati dorere uburyo yamukundaga, ariko bamwe muri bo baravuga bati uyu ko ahumura impumyi ntaba yabashije kubuza n'uyu ntapfu. Yesu yongera gusuhuza umutima, ageze ku gituro cyarisenga gishizweho gitare ku munwa. Yesu arababwira ati nimukureho igitare. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati databuja none aranuka, nuko amaze iminsi 4. 40 haravuga ngo Yesu aramubwira ati sinababwiye nti nimwizera muri bubone ubwiza bw'Imana. Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati data ndagushimye kuko unyumvise, ubwanje narinzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubw'aba abantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati Lazaro sohoka. Uwari upfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko n'ibitambaro bipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati nimumuhambure mumureke agende. Haleluya. Haleluya. Amina. Aya ni amagambo y'Imana. Imana mpishije muri iyi minsi. Kuko uyu Lazaro, murabizi uyu Lazaro ngo yaragwaye, ngo ariko ngo afite bashiki bamukundaga, ndetse hari n'inshuti zagira gute zamukundaga, ariko Imana imaze kubibona, imaze kubina ibyo byose, ngo ni nkaho yamuteje ikigeragezo, noneho agira gute ngo aragwara. Ngo ariko biratubwira ngo uyu Lazaro yakundanaga na Yesu. Yajanaga nawe. Haleluya. Haleluya. Ushimwe gitare. Haleluya. Yajanaga nawe kandi akagenda agira nibanga n'iki n'Imana. Bibiliya tubwira ngo uyu Lazaro ngo akomeza umurimo w'iki, akomeza umurimo w'Imana, kandi agira gute asenga Imana. Ngo ahura n'ikigeragezo kigize gute gikomeye. Amaze guhura n'ikigeragezo gikomeye ngo aragwara. Bibiliya tubwira ngo arapfa. Noneho baragenda baramushingura. Uguru kubyuma ni ibintu bikomeye byamubayeho. Ariko mushiki we ararira cyane, bashiki bararira, baravuga bati kibaye yanshutiye. Bari kumwe. Erega tugira inshuti dufite n'Imana. Kuko uyu munsi ushobora kuba uri mu gahinda, ejo agahinda kakaba kagize gute karangiye. Noneho Lazaro biratubwira ngo uriya Lazaro ngo amaze gupfa, bashiki bamaze kurira, byose abihanaguye, ngo batuma kuri Yesu. Bamaze gutuma kuri Yesu ngo aragenda. Yesu ngo aragenda aratambagira mu uwo mudugudu. Amaze kugeramo biratubwira ngo abantu ngo baratangira bavuga ngo mbese ko yamukundaga ni ukubera ko atamubujije ngo ntabwo. Ntago wabuze ikigeragezo kuza. Ariko iyo kije hari uko Imana ikikuyanganisha. Amina. Amen. Haleluya. Kuko irategeka. Yategetse Lazaro agira gute arazuka. Kandi yari amaze iminsi miremire mu kibazo cy'ikigeragezo gikomeye. Uyu munsi rero umuntu ashobora kuba afite ikigeragezo, ejo kikaba carangiye. Umuntu ashobora kuba afite ubugwayi, ejo bukaba bwakize. Naho Bibiliya tubwiye ngo reba kugira ngo nawe reba munyabukuru, reba nawe ubone uburyo umuntu yapfuye akamara iminsi ngahe 4 yapfuye. Yesu yaraje amaze kuza, mushiki aravuga ati Yesu uje gukora iki? Kuba mukundaga
none ko yapfuye ndetse n'ikindi ari kunuka. Yari yanutse da, nuko byari bimeze. yanutse. Ariko Imana kuko yari ifite imbaraga zo gukora byose, ibyo byose bimaze kuba, Bibiliya yatubwira ngo uriya Lazaro ngo akomeza, kuko yari yakomeje kubana n'Imana neza. Imana yibuka amasengesho yagize gute yasenze, yego, ndetse n'inshuti ze ziramusabira bati ibuka cagiye gusegera, ibuka cagiye byagendaga. Yesu ngo amaze kunyura aho ngaho arababwira ngo nababyiye ngo nimugira kwizera murabona ubwiza bw'iki. haleluya, haleluya. Kwizera kurarema. Yumva nabashikiye bumvagiye bamwe bakubuza ngo azakira, ariko abikongera akababwira ngo arazuka. Ariko nyuma yaho ya Satani ihora irekerereje ikababwira ngo ntabwo azakira. Muri kubyumva. Ariko hari igihe rero muri aya masaha n'uduteze amatwi yaba afite ikibazo cy'ubugwayi, akaba afite agahinda yuko atazakira. Ubwo bugwayi ntabwo buzakwica, ahubwo komeza usenge, hari icyo Imana izagira gute izakora. Bibiliya yatubwira ngo Yesu aramanuka agakomeza, barababwira ngo nababwiye ngo nimugira kwizera murabona ubwiza bw'iki bw'Imana. None ngo barababwira ngo mukureho iki, mukureho igitare. Biratubwira ngo bakuraho igitare, ngo Yesu ngo aragenda yitegereza Lazaro, aramubwira ngo Lazaro sohoka. Bibiliya yatubwira ngo wari uzingazingwe mu myenda, mu bitambaro byose, uri kuby'umuntu wapfuye nuko uko bameze, bamuzingazinze bari kuvuga bati bisanduku dore yaje, Imana ije kuraho urupfu. Amina. Gukora impanuka akayikora cyane akiheba ngo arapfa, ariko ejo Imana ikagira gute ikamurokora. Ngo Yesu aragira gute ngo Lazaro agira gute sohoka. Biratubwira ngo yasohotse ari iki, ari muzima. Imana habwa iki icyubahiro. Haleluya. Amina. Imana irakizaga abaduteza amatwi bumve ko uyu Lazaro Imana yaramuzuye, kuko imiryango yabo yari yagize ikibazo gikomeye cyane, kandi yari inshuti y'iki, yari inshuti y'Imana. Bivuga ngo naho waba usenga ukavugana n'Imana neza, ntabwo bikubuza guhura n'ikigeragezo, ariko nyuma y'ikigeragezo haza igisubizo. Iri jambo rero twize ni ijambo ryiza cyane, kuko Imana yarimbwiye ndi mu butayu, yabimbwira ngo iri jambo uje uritambutsa, kuko ngo hari abafite ibibazo bikomeye, bafite ubugwayi bwananiranye. Ubwo bugwayi Imana yiteguye kugira gute kuburangiza, kuko irategeka zizeveni oregere nozomi meni kopede skize zizeveni eregere, naho yabara no munda Imana ifite gukiza mu deki munda. Imana ihabwa iki icubahiro. Naho waba ufite na kanseri zijya zikira, hari abantu bavuga ngo hari ubugwayi ngo budakira, ngo iki Imana yategetse nta bugwayi buhari butakira. Igisumba urupfu ni iki? Ntaco. Imana rero yantumye ku bantu bafite ubugwayi bukomeye bwananiranye, bageze no mu bitaro bikomeye, baravuza biranga, ariko Imana ibahaye ihumure muri iki gitondo, yababwiye ngo ubugwayi burakize muri izina rya Yesu. Amina. Kuko bavuganye n'iki n'Imana, bakoranye n'iki n'Imana. Kandi hari n'igihe bariya bashiki ba Lazaro ngo bagize agahinda gakomeye. Hari umugore ushobora kugwaza umugabo, Imana yambishuriye ngo hari abadamu bagwaza abagabo, yamugwaza indwara ikomeye akamwinuba, ariko wikwinuba umugabo wawe, kuko ubwo bugwayi ntabwo kugira gute kumwica. Haleluya. Izakurinda, kuko izarinda abayubaha, izarinda n'abakomeza kwihanganira iki ibibagerageza. Ubwo rero yongera kuntuma ku bantu muri iki gihe basa n'abarambiwe, bakarambirwa kubera ibigeragezo. Imana irambwira ngo nta kigeragezo Imana itagira gute, Imana idakura, idakemura uko cyaba kiri kose. Ngo ufite ikigeragezo agapfa iminsi ine, azagira ibyo abira Imana ngo jenda apfuye iminsi enye zirangije yazuka. None ntiwari wapfa n'umunsi nagumwe ngo wenda bamwitara bwira ku mugoroba, none uhangayikishwe n'ikigeragezo cyo kuvuga ngo mpuye n'ikigeragezo cy'ubugwayi bwa kanseri, mpuye n'ikigeragezo cy'umugabo wanje, dore yaragiye ava mu byizerwa azana abandi bagore. Oya, wirambirwa. Haleluya. Amina. Wirambirwa, ahubwo umwuka wera w'Imana ugize gute urahari. Imana ihabwa iki, Imana ihabwa icyubahiro. Imana yanambwiye ngo nzabyire abakobwa bareba ngo bafite imyaka myinshi, kugira imyaka myinshi kwabo ntari ko kudasubiza. Ushobora no kugira imyaka 50 ukabona iki, ukabona umugabo, kuko Imana yagize gute yavuze. Ushobora no kugira imyaka 45 na 55 ugashaka kandi ukagira gute ukabyara. Hari abafite icyo kibazo rero gikomeye, ari gukomeza bikomeza. Inarambira ngo hari naho nagiye mbyandika ngaho muri jende ibisome byose. Inarambira ngo yego irambira ngo dore ngo nubwo wakunanye n'abasore benshi, icyo Imana yabwiye,
ngo nubwo wakundanye n'abasore benshi, ngo ugakundana n'abasore benshi, ngo ariko wakundanye n'usumba umwe, babiri batatu, hari n'igihe ndetse n'uwo musheri wawe wari ufite yapfuye akava mu mubiri, noneho wowe ugatekereza uti none ko nkundana n'abasore bamwe bagapfa, tugiye gukora n'ubukwe, none iherezo ryanjye rizabiriye. Imana yarambwiye ngo wa mukobwa ufite ikibazo waba utwumva, kuko Imana yarambwiye ngo no hanze barahari, no muri za Canada bagize gute barahari, no muri Amerika barahari. N'iki Imana yambwiye, irambwira ngo humura, Imana izakubakira. Haleluya. Haleluya. Amina. Kuko naraseze Imana irambwira ngo uzababwira ngo bizere kandi bideki biringire, kuko Uwiteka niwo mutabazi uzabatabara mu makundo mu byago. Amina. Irakubye ngizere. Haleluya. Amina. Haleluya. Imana habu iki? Icyubahiro. Imana yakomeye kumbira n'abantu bari gusubira inyuma cyane muri iyi minsi, barimo n'abagabo. Imana irasanga iranyereka, irambwira ngo hari abagabo bari gusubira inyuma muri iyi minsi, kandi abo bagabo ngo bamaze ibyo Imana yababwiye byarasohoye, bamaze kugira amamodoka, bamaze kugira amafaranga, ariko bari gusubira inyuma bakaje mu busambanyi. Imana irambwira ngo abo bose nibagarutse, kuko bakoraga umurimo w'Imana, bakoraga umurimo w'ubudiyakoni, bakoraga umurimo wo gukorera Imana. Ariko abo bose nibagarutse, Imana igize gutira abashaka, nibavi iyo bagize gute, iyo bari bakora umurimo w'Imana. Kuko ushobora kugenda wanasohokeye Kigali cyangwa se na za Nyagatare ukagenda ukagwa n'umayira, ariko Imana irambwira ngo abo nabo nibagire gute, nibagaruke. N'abadamu bagira gute, bagenga ku bagabo babo, bakagenda bagakora ibyaha bakinezeza. Imana yarambwiye ngo abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hirya, ngo bumve ko kuja mu byaha atari ko kugira gute, atari ko gukiza, ahubwo bagomba kugira gute, kwegera Imana ikagira gute, ikabarira mu nzira ryande bya Yesu. Imana habe icubahiro. Maze iminsi rero nafashaga iki cyumweru, harabona agiye mpamagara kuri telefone, nafashaga iki cyumweru agahe ko gusenga, ibihe byo gusenga kuva ku cyumweru, kandi mfata ibe ndiyiriza umunyamakuru, ndiyiriza yego ubusa, yego ntangira kuwa mbere, mera nkaho mfashe agakoma gakeya kuwa kane, kumva zongera soza ku cyumweru. Imana yambwiye ago magambo yose, irambwira ngo usenge cyane, usengera abantu baguye, kuko babivuyemo nibagarutse, kuko Imana igize gutira kiza. Ikomeza kumvira kwa abadamu cyane, irambwira ngo nibagarukire Imana bagire gute, bayikorera, kuko ari benshi bari no mu makorari basenga, bafite nabo bayobora, ariko bari kuja mu byaha, bakaje bakagira gute, bakishushanya. Imana irambwira ngo abo bose Imana yabibasiye, nibagaruke, bagarukire irabibasiye cyane, irabibasiye. Kubibasira kubateza ibyago, ikabateza ibyago n'amakuba. Irakubwiye ngo wizere, kuko domeni komplebe skize ve sizozi zeveni. Hari n'inzozi Imana yanyeretse, inyereka hari abantu nabo ni abagabo, kuko ndibanda ku bagabo cyane, bo yakunze kunyereka cyane, ngo abagabo nabo ngo muri iki gihe bamwe ntibari bafite akazi, babona akazi, barakuru bari guhembwa imishahara, ari guhembwa ku kwezi, yahembwa 200,000-300,000, aho kugira ngo ayakoreshe mu rugo rwe, abo akaja kugira ngo kwinezeza. Imana irambwira ngo ako kazi Imana ikagukuyeho, ikagena n'ibyawe ikabitumura, waba uri kubyika imbere y'Imana. Imana irambwira ngo nibagaruke, bagarukira ako kazi Imana akaguhaye, uba vice mayor, uba mayor, uba gitifu, uba directeur w'ikigo by'amashuri, ndetse uragenda ugira imyanya zikomeye. Imana ishaka kugira ngo mwiyegereze Uwiteka, muve mu byaha, Imana ibakomereze ubuzima, bakomereze n'iki n'abana, kugira n'abana banyu bige neza mu mashuri. Haleluya. Amina. Niyo mpamvu rero Imana ishaka kugira ngo ikore imirimo n'iki n'ibitangaza mu nzira yayo. Amina. Niyo makuru byumva n'ubu rega tugera n'izo, ndakumva n'ubu nanjye ndikumvira ngo ninkubwire ngo yego irakurinze. Amina. Irakurinze kandi kurindiye ikurindiye urugo. Yego urugo irarurinze. Amina. Kandi ngo nyuma y'ibi hari bizakora. Haleluya. Kuko ngo ikurinze ari ikigeragezo ciki cy'impanuka. Uprebe skize isi. Imana ishimwe. Yego. Erega nuko tugera n'ijwi ry'Imana. Yego. Imana habwe imbaraga n'amavuta gikomeye. Kandi bikubwira ngo ninkubwire ngo hari n'ibintu bya perime, y'amaperime n'iki, yani kubibona biri ku prebe skize isi. Biri ku prebe skize isi zozeveni. Yani kubibona Imana ikumbira ngo were kwibaza ku bintu by'amaperime n'ibintu by'amamodoka agagenda muri za Kigali no hirya no hino. Ahubwo Imana ikizakora. Haleluya. Iragikoze. Kandi kubyumvira n'ijwi rikumvira n'icyo kurinde. Izere ho muri zakora. Amina. Imana habwe iki? Icyubahiro. Ari Imana ishimwe. Haleluya. Imana habwe cyubahiro cyane rero. Amen. Ndacabita ubutumwa hanga. Noneho muri cyo cyumweru namaze nsenga, Imana ikomeza irambwira ngo kuko twasomira jambo rya Lazaro,
ngo hari nabo bagiye mu bitaro bikomeye, baza muri CHK, baza muri Faisal, baragenda baje mu bitaro bikomeye n'ahandi tavuze, baragenda barabasezerera bati ubugwayi bwawe nuko nugutegereza ifirimbi yego y'urupfu. Ariko usenze Imana yambye ngo abo bantu basenze, kuko yambira ngo ntabwo ari umwe gusa, ngo basenze bakegera Imana, ngo ubwo bugwayi Imana yabukiza yego mu izina ryande rya Yesu. Imana yahabwa iki? Icyubahiro. Imana ishimwe cyane rero. Amina. Ariko nakomeje kumbwira ngo itunga n'urutoki, irambwira ngo n'ibihugu byo hanze kera bimbwiye yego yambwiye igihugu cyo muri Amerika, imbwira no muri Canada, muri kubyumva ariko yego imbwira no muri Mozambique, mo de Kibe Sanko Benya, imbwira no muri Malawi, muri iki muri Malawi muri Afrika, irambwira ngo no muri Suwede, irambwira ngo harimo abantu bafite iki ingorane zikomeye, ngo ariko ngo izo ngorane nubwo zihari, ngo Imana igize gute ifite kubatabara. Haleluya. Ifite kubatabara. Hari igihe ugira n'umwana akagwara uburwayi bukomeye, Imana arambye ngo ubwo burwayi ntabwo bwo kwica uwo mwana, ubwo burwayi ntabwo bwo kwica umugabo wawe, ubwo burwayi ntabwo nawe ubwawe ntabwo ari ubwo kukwica, dore uhangayitse waragwaye n'uburwayi bw'umutima, kandi ni ukuvuga ngo umutima ni ukuvuga ngo baranditse ngo ni ukuborosha gusa, ariko Imana ifite imbaraga zo kugira gute zo gukiza. Amina. Izina ryande rya Yesu Kristo. Reka dusenge gatoya kubwira ijambo yego tumaze kumva, ari kiratubwiye ngo irakiza kandi igira neza. Kubwira ijambo dusomye, Imana ifite gukiza ubwo burwayi kuko Lazaro yagize gute yamukijije. Yego. Muri aya masaha Imana ishaka kugira ngo abantu bose biyegeze Uwiteka, nta Imana itagize gute idakiza. Reka dusenge kubwira ijambo, tumara gusenga hari ibindi bintu bitatu Imana yambwiye ndakomeza kuvugaho ngasoza. Imana habe icuba. Reka dusenge Imana. Nanone Uwiteka Imana zize veni contre de skize vevule irebe noto kombiza lo. Ni wowe Mana nyamana, ni wowe Mana ikomeye. Muri aya masaha wambwiye ngo Mwami Yesu Kristo ngo nyuze ubutumwa Abanyarwanda bose babwumve, n'abari hanze n'abira bihugu wambyiye ndetse n'ibindi. Mwami Yesu Kristo urambira ngo nyuze ubutumwa bwo kwisi yose buhagere, kuko uri Imana yakwera Lazaro muri ruriya rupfu. Mwami Imana ndagusaba kugira ngo ugirire neza abantu bawe, abagwaye bari hirya no hino, aho basezere mu bitaro bakava ngo bazakira, ariko dobe contre de sang ufite imbaraga zo gukiza bariya baguye bakaja kure yawe, abadamu baguye bakagenda bakaja mu ngeso mbi, ariko peve skize isi wavuze ngo nibavemo izo ngeso mbi ukore bitangaza. Mwami Imana turasenze kugira ngo ugirire neza ubwoko bwawe, ati dobene kile dene sankolo boni contre de sang. Hari n'abafite amadeni gabarwije, urukumbira ngo ni wowe umwishura kandi ukishura neza, izina ryawe rihabwe icubahiro. Domeni comprise skize isi zoze veniance unari kumbira ngo Mwami Imana ngo nimvuge ngo hari n'umugabo n'umudamu, Mwami Imana wataye urugo aragenda yurira indege ava muri igihugu cy'u Rwanda aragenda aja hanze ati urugo rwe. Mwami Imana urukumbira ngo nagarukira aho ngaho agaruke mu rugo rwe, Mwami Imana kuko ari wowe wari umuhaye, izina ryawe rihabwe icubahiro. Zize veni kile de contre de sang uhabwe itoranya kubaho. Urakoze Uwiteka Imana, urakoze twabana natwe kandi turadufasha umucuruzi wacu Yesu. Amen. Imana habe icyubahiro cyane mu izina rya Yesu. Tunejejwe n'Imana mu mutima kuko Imana ishoboye byose. Ibindi bitatu rero navuze ngo ndavuga ni ibintu bijanye n'amatorero. Imana yarambwiye ngo amatorero yaba ari mu Rwanda niho nashatse kumvira cyane. Irambwira ngo abantu iki gihe bere kureba ku by'amadini n'amatorero, kuko ngo ahubwo barebe mu gutabara kw'Imana kubatabara. Abishingikirije amatorero, abishingikirije amadini yose ni amatora n'amadini, ngo babiveho ahubwo bagire gute bakurikira Uwiteka. Ngo kuko Imana ije guheba no kugira gute no guhana abantu baguye, bongere bagaruke bave mu byo bagize gute mu byo bagiyemo, kugira ngo Imana ihabwe icubahiro. Buri wese asenge ari gusengera iki, ari gusengera urugo rwe. Udafite urugo asenge Imana imwubakire urugo, kuko Imana ifite imbaraga zikomeye. Ikindi cya kabiri ndacari cya kabiri, Imana yaransanze irambwira ngo mu itorero rya ADEPR bikora by'Imana, yarambwiye ADEPR, yarambwiye ngo ngira abantu bari muri ADEPR ngo babyire ko bagomba gukanguka bakongera bakagira ububyutse nk'ubwa mbere, kuko Imana hari abo igiye kugirira neza, hari n'abo yagiriye neza bagiye gusubira mu bukene. Uyu munsi ukaba ufite akazi ukakavaho, uyu munsi ukaba ufite iduka rigahomba,
uyu munsi ukaba ufite amafaranga menshi ntumenye iyo gagize gute ntumenye iyo ganyuze ndetse hari n'abo Imana izateza ibigeragezo uba ufite iduka rikomeye cyangwa ufite amafaranga menshi uba ufite umugore ave mu mubiri nicyo ni ikigeragezo waba uhuye nacyo niwanga kugira gute kugarukira Imana hari n'ubwo n'umugabo yapfa umugore akagira gute gasigara ariko Imana ishaka kugira ngo bagire gute bagaruke basenge Imana iheshe iki Imana iheshe icubahiro ikindi cya gatatu Imana yarambwiye ngo uzabwire abantu b'abadamu n'abakobwa ngo begere Imana cyane kuko hari bamwe bavuye mu byizerwa Imana igiye kuzateza uburwayi kandi ubwo burwayi ntibukire bakicwa n'iki n'ubwo burwayi Imana yanyerekaga za kanseri z'amabere ikongera ikanyereka uburwayi budakira bundi bukomeye Imana irambwira ngo hari benshi bagiye mu nzira z'ubusambanyi bukomeye bagakuramo indwara za sida n'izindi nyinshi ngo kuko ngo Imana irabasaba kugira ngo bagaruke bave muri izo ngeso mbi Imana itabateza n'ibindi byago biri imbere ushobora kurwara indwara ukayigwara wamara kuyigwara noneho aho ugira ngo urame kuko biri mu mugambi w'Imana ngo igukure ku isi ugapfa utagize gute utayicuruza Imana rero isaba kugira ngo bagarukire aho basenge kuko Imana itazagira gute itazabara gukora ibintu n'iki n'ibitangaza Imana hagucubaro cyane rero ikiganiro cy'ubwo butumwa nubwo nari mfite reka dusenge tumara gusenga tubwire Imana abo bantu basubiye inyuma bagaruke ndetse nabo bafite ibyo bibazo bikomeye bumva ko bagira gute bakira yego urakoze cyane mbere yuko usenga Imana ubutumwa utambukije n'ubutumwa bukomeye cyane kandi n'ubutumwa bureba abantu benshi batandukanye ariko abantu bose ntabwo ariko bashobora kwisengera kuko urabizi ko nta muntu ushobora kwijugunya mu kidendezi nyemerera ubanze utambutse nimero yawe ya telefone ubundi uhita usenga Imana Imana yagucobora cyane mu izina rya Yesu nomero yanje ni 0788 64 91 55 ndasubiremo 0788 64 91 55 karibu nisenge Imana bamushobora amen kukamera kuko ikuye icyubahiro nanone